jalankan Tayo warna kuning ini teman-teman. Wah, cuma sampai tengah teman-teman. Lagi Tayo warna hijau teman-teman, menabrak Tayo warna kuning. Wah, tidak bisa jalan teman-teman. Tertabrak. Oke teman-teman, kita cari lagi mobil warna merah teman-teman. Oke teman-teman, wah, menabrak Tayo warna hijau. Oke teman-teman, kita cari lagi apa ya. Ada Tayo warna biru meluncur. Wah, menabrak mobil merah teman-teman. Ada mobil warna hitam menabrak Tayo warna biru teman-teman. 1, 2, wah, kasihan Tayo warna birunya teman-teman. Tayo kuning kita jalankan dulu teman-teman, diparkirkan dulu. Parkir sini teman-teman. Sekarang Tayo warna hijau, parkir dulu teman-teman. Mobil balap merah sekarang teman-teman, parkir dulu. Mantul. Tayo warna biru sekarang teman-teman. Parkir dulu teman-teman. Mantul. Mobil hitam teman-teman. Parkir dulu teman-teman. Wah, di sini aja teman-teman. Sekarang apa lagi ya teman-teman? Ketinggalan Tayo warna merah teman-teman. Wah, cuma sampai situ teman-teman. Parkirkan aja teman-teman di samping Tayo warna biru. Oke teman-teman, apalagi ya, kita benarkan dulu relnya. Mobil warna kuning teman-teman. Kita parkirkan aja teman-teman di samping mobil warna hitam. Apalagi ya teman-teman? Ada Lego Ultraman teman-teman, berjalan lagi. Oke teman-teman, wah, di jalan teman-teman. Mau ditabrak apa ini teman-teman? Mobil warna putih teman-teman. Awas, wah, Lego Ultraman tertabrak mobil warna putih teman-teman. Kasihan. Kita naikkan ke Tayo warna kuning teman-teman. Mobil warna putihnya kita parkirkan dulu di samping mobil warna kuning. Wah, oke teman-teman, apalagi ya?